ban hikai yang by day ban ka social media. Ya kini ke episode lawan Rasha Pida KR Enterprises. Kebai ke one stop solution na batai furniture sets haki yang internet ke jongpi berpila pen pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej lor QA ke tum ke budget ber ke design ke bak kuat. KR ke end-to-end construction solutions na duk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jong ke KR Enterprises hayau tumi jowai lani hai surat shillong na batai jing tip bakamnya. Para perjor, welcome to another vlog. Dan ni mga lawan ni wan mata shani syupo talas ken jinat ke wa antai ke ke yu ke pung ke jinat wa iwan bam layer shani. Mata sngi ngiwan shani ban yo ban wan ai jing hikai ya ki nonghikai ki jongi nonghikai school hak bai dia ke social media. Angu iblay bahap teng kita ki jingya lenti ki jonga hak bai dia berani kam bang yo ban ya ai jingmut jingtip shaki babun ba ki parlok ki jongi la kalong ki khna samla le ni ki khna de rule si hateng mi yo ban len tindai kham kerpang susu kadai kum kini ki nonghikai ni ki ba di bana jing hikai sha ki wei pat pada sing lai dan hang ni kani kadai bingin let shapo diet kadai ko wei jaka ai training ki nonghikai but ngin yo ban ai ya kini ke training ya kini ke nonghikai ha kini ke jaka ngam tu kanungut kindan bakan long kuno tining siap pej mo pej lawan kadan ko ikalat ko di satu kaliang Maria dep ayu ingin yawat ita kalenti lihat nah ta ingin siarum syapo kadai kanu kalenti rum detip dengan ni try susu nak kalingan ni dat kong ka diet kadai sini dah boleh mah ini kalau di sini spending video hadu mendekat mau pula I comment hitam nak tajung ini hikai jungi tip top kan kelas lem ni college ni Anilah 2000 you should have celebrate 25 oh di name is Ferdinand Rani and I request you all to please give him a round of applause. Shim consent kniat ngan record katu kani kini ki kijing keren mentah sengi kan long ka jing mentoy nam tagi babun ban lesi phila ban iru ila dia po YouTube channel ke jonga kabia kalau ka ngidan hang ni begini ki nonghikai ki bana ki school ki boper bengingin yo ban ya keren shibun bagi ke khabede per social media dan ke digital content creation bakan yarap ki khna dah ka bayarap ningkong shwa ya ki nonghikai banai ki jing nang ki jing tip bat khna bikin la ban penan kampat ya ka nabenta jongki khna school ngidan ni se bala yarap nadu mane ban lani nadu kini gisngi ban pen urlong ya kanika please ti bat ki babun bha ki wan ki school baper kani tang West Gentle Hills ne ni ki tang West Gentle Hills bende ti ba kani kesien ko ning ko mangan yo ban interact bat ki no hikai no West Gentle Hills ting layo ban interact bat ki di ki no hikai ni ki pat ki district and this will be the first time but pimo during this course of interaction ngakwa people long open ban keli ru hapdeng tilada pemdon ru lesingin sadon pat kham hadien ru in ladep ban ekran kelaban keli ru compare mo you're free to move out and come in as you wish if you don't come and pick the phone ni kalau ru please feel free to do so mo ti tangba I believe pidon ki smartphones but pi bro khoi pidon nei ki balong mon video yes to ngin hab ban ai ko ke task tam ni kai jungi bikin ring video mo to okay dengi shall we begin to hit record siya menta nasa 1 2 3 hit record play na nga dor jong jong to kita ibayo i-like na siya nanda pisay na na de nada kam siya diha ban opposite ban niya bali kiwe piche to piche na to ngin ya introduce sila dia in 1 2 3 kublay perlong ngade code freeman bat ngidan hang ni bat kini ki parlo ki de ki nonghikai na ki school baper hang ni hajuai
ban hikai yang by day bat ka social media. Tuh. Lada kampat long pila beli biang. Pisau kumno boleh am tu. Kebiang. To, ngatrai de pila ya ke video ni saya share ke video ke tu group. Tipen senang isu kalong kumno pisngau kumno. Teng ke body language ke jong pi ke keren ke jong pi pikiran pasiau ne pikiran ne bar hanu kodur pi face the camera, your eye contact on the camera ne off the camera but kiwe hanu kodur pikiran pi rukombu you mic but kiwe kita berhoi pi haban pe. Mo ti Henry mo ti overall pi semua kumno kalong kumno ke session nadu mana mesti kebiang ti on a scale of 1 to 10 finai kan no. So anyway, so I'm not here for myself. Tian ring awan hani na benta jong pi borok khai. Mo pangidon hani ru borok na benta jong ki. Pangidon hani ru borok khai na benta jong ki khna. Na ngatip ka kam jong pi ka khya bha, na lor syllabus, na lor sakane, na lor si ke ko bun ma hi ke. Tamban re you have none of the most noble job in the society. Ban hikai, ban build the future jong Don manu kibala ban tim kala ban change or pertai borok away pidin pi. Thank you so much. I hope to see you once again. Wishful project. Thank you. And before we leave, let's all give Ferdinand a round of applause again.